Biyag ti tao. Sa dino tinangi kargamit ti uniform ko, Auntie Bering. Adda iti kabinit mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Na kayo man langan ti mang sapol, Auntie. Itay pa abir-biro kang awan mo. Inwara ko kumaano adda. Mabitla ang nga rod ta siya kung ti mga labarok. Ni Mami, remor ka din? Nasa parimwar, tada ka no meeting da. Ala, agawaan nyo nga ron ti mga alay ti uniform ko. Tapno sana ka maladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, Mami. Anom ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya? 10,000, Mami. Anya? Anom ti kasta kadakalagatad? Kat allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti mabayadan iji school. Ay, ala. Ipalagip mo inton bikat. Ang mga numalipatak manan. Agkapi kapay ading ko. Adto ti tinimplak akapem. Agyaman nak manang. Itay pay aming mingmingam tiladawan nyo kadagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti aldaw manang. Kaano laeng idiinampun ko datrina ken Anton. Ita, kolehiyo dan adwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbaket matanda tao. Kasta talaga ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas ti aldaw. At iti regalo kan ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, Mami. Daytoy mo ti para kan ka, Anton. Agyaman ak, Mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, Mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Wan manang Trina. Kalkalpas lang ti interview itay. Ngam naawat akadagos. Wow! Congrats nga rod na! At damat lang nga natalga na trabaho. Sika nga, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya diti lugar tayo? Nakapasa akiti mo ng interview. At damanin sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaang? Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako maanak kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga ag-eskwela tapno matulungam ida. Isu adakkel ti naitulong mo kanya. Ket adda aklaeng met ditoy amang tulong ken ka. Isu ano adda ka sa pulam, ibagam laeng kanya. Agyaman na kading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y idi. Talagang awan planok ang makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalun nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarupyak, manang. Isudan to metlaeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka mo't gaya man karidad. Ay, makabanog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kan Trina, ayanda ka di. Ay, saan da pa'y mo't anagawid? Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, ang mga no andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuamdan iti kasta panagbiag. Tunggal agsweldo da, gastusen da amin. Wen nga ruda Dua atawanan ngagtrab-trabaho da.
Awam pa'y pakakitaan ti swelduda. Una yun, nagijay nga anak ko. Di dan samot amo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Biring, makaturturog ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang harod dito iterasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawan asikat iti multulong kanyak. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit, wano bayad dagita ading ko. Agi patakderak iti balay mo, manang. Anya, ay isaanan. Tapno at damat mako na abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpada tamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagitag kasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyom tapno matulungan na. Sika ti mga asikaso kanyak, kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaed ko dito'y mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabahom dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo ten ati agluto iti kananda, kan mangilaba iti murangda. Katawuna, si kangarod ti makaam mo. Noan niya ti pangadang mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan Antibiring itay agsapa manang Trina. Anya ti nagsaritaan da? Agi patakder ka nomat ni mami iti balay para kenkwana. Anya? Ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod uray ampun talaan. Dakdakkel lat ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami, gamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't mait itod ni mami iti dayja kapsatnan. Kat dayjay mat nga Antibiring. Awatan na mat amin. Ay, amangan no dita mapupuutan kat maibusan ti kwarta kan sa nikwa ni mami. Gapo iti kaiitad na kan kwa na. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni Antibiring, mami. Wan, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpalbiag? Kat agnaad dito'y balay. Tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan ngagtrabaho ni Antibiring, mami? Saanan, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panagkunak, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakitak niya Antibiring iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko? Panagkunak, paginteresan na dagiti alahas yo, mami. Anya? An-anun na kumadagiti alahas ko. Kat saan ba't ang mahilig iti kakasta? Jakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsat yo. Ang mga no di yung mapupuutan kat itaray na amin ang kinabak nang yo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabak nang ti pagsasaritaan. Adda dagiti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpayso ti alahas ko. Tinasayaat. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimod ko. Awan ti pangibagbagak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtatakaw. Nay, adda ka magayam dito silid mo. Itay paasap sa pulan ka, karidad. Wen, busy ak, tada kayat ko amaamuan manang. Kayat mo amaamuan nga? Wen, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traidor dito balay. Adda ka di masapol mo manang. Ay kwa, sa lunsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki ak itay.
Adda karne na teng kanda duma pa ay. Makamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang arod, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man nung nakasaritam ni Mami Anton. Wan mo, imbagak apaginteresan ni Auntie Biring dagiti alahas na. Apay nga rod nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan Auntie Biring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Diyak mo Tadayo ti ayan ko idagsarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Diyak la masigurado no mano. Inasitgam ko maida tapno nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidak ti kasta. Ngam may salaang ti masiguradok. Milyones ti budget ni Mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustom ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas. Idiubing tayo pa'y lang arapaap ko ti maadaan iti kastoy abalay. Diyak pulos ni namnama. Asi kagayam ti makaipaay kadagiti arapaap ko ading ko. Dito'y kan nga agnaed manang. Kumpletun tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saanan? Nakitak mo ito na itabalay? Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkelan at ti gastos ni Mami iti dayta. Sana bale, tanong matay ni Auntie Biring. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wanan niya. Ay, sagay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wana. Bakit dan nagpadpada? Di dan agbayag dito'y lubong. Awan ka di trabahom ita, Trina anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Mala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo ay Mapanak di tayan ni Antim Biring. Sigurado nga ikan namanan iti kwarta day takabsat na. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanya. Ay kwa, awan Mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga aldaw. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot laang iti baro abalay mo. When sa anak unay amarigatan, taado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti kwarta, i-text nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel ti naitulong mo kanya kiti. Panawon mo ten tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklauna ita si ka tinagbalin akabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan nakiti. Dakkel ti utang ko ang naimbagan akam ken ka, Manang Biring. Di mo't ten sumbatan ni Manang ti awak ko ken kuana. Mami, abay akas laburido kayo. Ay, di mo't nga minsumbatan ni Antim Biring ti awak ko ken kuana. Okay laeng mo't idi na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na, katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay, sungbatan na latamot ti awak ko ken kuana. Kat urayan nyo ti text na? Ay kadwaan nakman tamapanta iti ayan na. Sa bali ti agparparik na kanya. Hello? Ako pa ngayon mawag ka manang Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na.
Tsaka mo nasangputan mi mo't nakasalungay nga dito balay na. Ngam atapon ni mami atake. Tasigod ka no gayam nga da sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruten, ati kay nagaw ta iti sanikwa ni mami. Ay, ala, di ta pala pagsalitaan day ta. Tama nga numangag ni mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat mo eh. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni mami. Sipod pimusay na antibiring. Kimusim kayon, mami. Jak impagarop ang mapasamak ti kastoy kan antiyo, anak ko. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananamay. Ngamkas jay matan tinapasamak. Kat awan maramidan tayo, no di talang ti pagpatinggaan tibiyag na. Mangan kayo, Kitty. Tapno saan kayo mabisinan? Jakon marik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo ure basit laeng. Narigatan. Ang mga no day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo. Naimbag ko nam ata na tayo na ita abakit. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay ngayon patakder na para ka ni antibiring? Saan pa'y mo't? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabutengak nga agnaud ijay. Apay, kabuteng mo ti alalya? Ay, no siyak, awan kabuteng ko. Sayang da di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ninamnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ukali da kita. No idi kat nagululi makak, uray tinakaw dati alahas ko. Ita, saanan? Kamali ti tao at tinulungak. Kamali ti tao at pinagtalkak. Adamadlaw ko ka ni mami, manang Trina. Anya day tamadlaw mo. Adumot tantikan kanan na. Kat bayam ano kas ti kayat na. Saan lang nga rita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Diyak man mo. Hanggang basta, sa anak komportable. Apay si ka, awan madlaw mo kinkwa na. Kwa. Di nakunay kasarsaritan no maipapan iti kwarta. Ngam, normal lang siguro dayjay. Amangan no saan pa'y anak ka move on iti ipupusayan ti kabsat na. Agyamanak ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan ta ti may papan iti idun arko akwarta iti may nga orphanage dito'y lugar tayo. Agraman ti daduma asani ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Numatayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Diyak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat ang mapasamak ti plano da. No kasta, isaganak nga ruden dagiti papeles a kasapulan, madam. Wan, tulungan nakmutla ang agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbati asan ni kwakan kwarta. May mayaten no idunar ko, ngam ti ited ko kadagiti rupat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyam. Diyak kayat nga agkamali akmanan iti matulungan. Dagitoyan ti papeles anasken a pirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Ti daduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikasom, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, bangtedak to iti gunggunam. Saanan, madam?
Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay tigungkunam. Taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di, anyat na pasamak. Idunar na ti kwarta kan dadumasa ni Kuana. At da papele sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay pag nanaadan takat idunar na. Ay, dayta ti jak mo. Ti mo na siguro. Jak nang tinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Adda ka numot papel sa pinirmaan nyo, Mami. Di kay makapaglibak na nakitak day jay, Mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idonar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay apo mo sayak. Anya? Anya? Kasano kami mutan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asa ni Kwa. Saan kayo a deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali yo. Amok a naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko. Tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Ah, Naklaat kayo. Tati amo yo, jak amo dagita a plano yo. no kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling, awan ti maalayo. Napirmaak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta, tapno agbaligi kayo itibig. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy itinarugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbidotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo. Anya? Mami, pakawanan da kami kuma. Uwan, Mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapan ti panunot mi. Ngam, pagbabawyan mi day jeng imbagbagami. Mapakawan kayo. Apay kit dinasaan. Ngamla dingitak. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale. Tanakaadal kayon. Kat addan na pintas at trabaho yo. Umdas mat siguron dayta ana itulong ko kada kayo. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damit ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipudno kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukwon na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam, kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento tiputot mo kankwana. Awan kwartak nga nang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat, papanamanon nga'y kaloy. Mapan kami ti may sasugalan na nang. Barang makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgayaman. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibos gayaman ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka.
Alam nga ron tinabati abayad ti maiskaw. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. Mailiwa kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong tumadamdam ha? Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke. Inton malpas ti biyahek Marlene. Katwa na. Agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan. Kat apay di ka pa agawid, Marlene? Kwa. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak nga ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyamanak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene? Pagduha-duhan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumot lang ti turong na. Amok akayat nag. Iso asan ka madanagan? Taay ayatin ka la unay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sungbata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datang araw na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay je palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asa nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tajakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un, tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid iti na minsan, Marlene? Un, abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un, abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja Kaloy? Un, abi. Ala, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harap tamanin ito nadandama? Ay, kwa. Ang mga no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabahwak. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Itatikayat ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil tatrabaho mo no siya kanubyom. Kwa. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy,
Mabalin ka di nga inton malpas lang nga roden ti trabaho sa tanto agsara. Sige nga, Rod Marlene. Sukunan ka dita kalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar da ito Kaloy? Sa anak a familiar iti da ito a lugar Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka diti pa nagtalakmuan niya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Ha? Agoray ka. Inuman ka di data. Wan Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Ape, kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, Abi. Sino nga iti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Ape nga ngayon tulok mo. Diyak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyo akasinsinnarak ko. Alalala. Wanin. Kat anya nga ro ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umaya ken tunbi ka ti balayo. Urahin da ki jay. Rabiin. Ngam awan pa'y tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod, tatang. Gamurayin tayo lahat na. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na, tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay, tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak, Marlene. Apay at dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangaruden iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta? Masikog ka, Marlene? Wan, tatang. Pakawanan da kami kuma. No kasta? Anya nga iti planong nga ramidan barok. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko na edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Alang araw.
Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan apanawan baraw. Wan tatawa, wan. Ariklado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawin. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kaano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga rod dayta tas ikamot ti nagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When ata manumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditan. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nula nga na lang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah. ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasaro ng tipan, ang sakit na. Alala ka raw. Mapanta ka raw din sa hospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng bag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, basta mo't balasang ko. Agyaman nak, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo't iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ya asawa anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam nga mada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Kan kabailan na dayjay. At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikas ta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale. At tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatsam tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awammat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jak amuan no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpet Kaloy.
Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang kaloy! Nito! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangerang asawa. Umanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlin. Limitan mat. Kinabilnak ni kaloy iti rabi abi. Nabartak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo ti kastangar aramidan ti asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natapno ammom. Kabkabilan matlaang ni kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Noon niya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apa ngagpukpuk kaw kakalag. Katrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo, nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpuk kaw ka. Apa saan mo sungbatan na gitawag ko kan ka? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo ambutilaw-lawat ng kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wantatan, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ka. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman tata. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan ka na ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak metla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka man na mailawan. Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika ano kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapudnom kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni malpasan tinagdakila balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha?
Nakasingsingpot ka unay iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsa ka nakpara iti anak ko. Namin, mapadasan namot lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na baraw, kanayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Isu nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. Biyag, ti tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagak, bakit marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo, nangurugya si makit iti parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banong ko na siguro na ito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam ngay. Adda ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw. Nasakit matisikat nan. Huwag nga ron. Makapasuron, makauma. Ay, di ka agsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon. Makauma mati kastoy. Ay, kag aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Ket siyak matin ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mo't nga ron di asawam. Ay, nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit dayjay at tao. Ay, ala, anusam mo tagimbag ko la siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapana kon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen. Trabaho aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan iti talon, bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan diti balay. Ne, apay. Naimbag kan aya. Saanen nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manan. Alang nga ron taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Ne, apay ngay, aguyag ka matanlino. Una ron, narbisa na kiti kalman. Iti talon, aguya kang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Aging bagat mutlaang. Naglaka ka makapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Nga maging bagat mutlaang. Mukhang agbabawi ka anak asawa kanyak, bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbag baga kakasta. Nga marikrik na. Ha? Di mo la kayat nga ipadlaw kanyak. Nga amok bumakan kanyak nga asawa. Ulit at kagkid daw iti pasensya, ha? Diyak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rudan, tapos makainanakan. Sika ngay. Abay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag cellphone nakpay. Kapangalaak ititurog ko. Sige nga, Rod. Umuna ako na maturog, bakit? Good night, bakit? Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kang. Hello? Hello, Alma. Kaya ngay, kumusta? Hindi daw namagakan ka.
Ada ka di matlanam na makuno awan. Kwa, amumat nga ada asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Isunalag na nagsina kami. Saan kami pa ang nagsina iti asawa? Sinahang mo na. Kanya pala aramitan. Tas sumurot ka kanya ako. Awan mo't anak yo. Apay nga ibantay mo ti bagim iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siyak ti makaipaay, tinapinta sa masakbayam. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Ha! Awan lat amukon. Leonardo, Tano siyak, urela kaya kon. Nasarantak lata, nabigsaak. Awan sakit ko. Kasi ka lang ititin na ti managsakit nga asawang. Iswa, please. Umanugod lang iti bagbaga. Panawa mon, tadatagtiag din na. panunutag pa'y anaimbagday ta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda naman nagsaksakit, panawam ki idain. Nauma ako nanang. Hakait, papanam nga rudan. Kwa, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahoak iti sabali a lugar, nanang. Anya, Sana bali tawan mat anak mi ije manugang nyo. ay uray pay. Nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasukan kwa na, taasawam ket nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak ti agbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklaangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka apumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dadya a tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agyaban na ka, tapinat kam tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ng idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayon bagam. Akim balay iti dayto eh. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito eh, tanalawa. Wala. Nangina talaga. Ang mukha bala kagastuson ti abang ko dito eh. Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di. Kahit kasi tinkarikon ka. Agbalin ka, prinsesa, iti sidong ko. Saan kantong agrigat, iti ganap. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga, di na kon kayat tasawak nanang. Diyak mabalin nga ipilit ibagi. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanya. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nana, Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kabsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, Nana. Awanan ba inday dyan nga anak yo? ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, Nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit ti kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan denggan na apam magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasi ka ni tikasta alangam. Ala, ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo, balaasang ko. Kapilitan Nana.
Tawan ba inmat ngamin di anak yo? Panawan ka pa dito Dagusta, sweetheart. Tenak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Oh. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanyak. Nagganas gayam ti kastoyamyan. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taada ay ayaban ni Leonardo nga aglaba ken agdalos dito dagusmi. Ay na. Nagmayat gayam ti agbalin nga asawa ti baknang. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang iti batong. Asino nga tarita? Sika, ti kadendan na ni Leonardo. Ha? Wen, madam? Awanan ka iti bain! Ni, aping ang tumpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Eh, kapampanaw na laang. Nukas tangarod. Pastra kanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasam. Nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laang kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am, Tapno ibagakan ka. Babaero di asawak. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimaot ka na kwada. Tapinaksyat ko'y damin. Isuasi ka. Rogyamon tiya kimpake. Ikad kay ti gundaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Grabe, sweetheart. Maturog kan. kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ron ti paginakan yan. Ang musika ti love ko. Isumit lang ka na yun kangawan dito apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayat eh. Kasanon no idarum na ta. Di naramiden da ita. Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabut-butangak iti asawam. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso da dya babae. Basta na ito iti tandaan nam. Sika ti ayayat eh. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak daytoy. Tinagawam iti asawa. Ha? Kasanoan na alam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw! Ha? Ha! Di mo pa ilagayang pinanawan ti asawak. Di ka sardangan. Riribukak ti biyag mo. No di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog ka po iter anamidan nyo. Gapumat lay taramid mo. No apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak. Iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka iti asawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan addan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman tinagsaritaan mi. Basta ti kayak ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka aging gaing ka na. Ha? awanan. Inadapnan.
Nagpuskol mat ti panagrup-rupa day chay ababain. Saan lang arutin akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo. Napsuga kon. Nagbasitikinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturo. Iso siguro akimutunga. Apay aya. Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya. Mariribo ka na. Sa anak ka naragsak. Taad dati asawam amang riribok ka data. Isungag sinatalaangan. Saan na mabalhin? Kastalaka-laka na kung kautipan ng isinamon kanya. Ha? Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masantitakyak ko. Amog no ka sa nutipanagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak tinagbabae. Gapukan ka. Kalpasan na. Sinanaklatan na kaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At dadakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta ka? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mga? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon abula na kastoya. Diyak makapangpangan. Kandiyak makaturturo. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga nuwad na maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Anya. Apay, anya timpa doktor mo. Leonardo, adda sakit ko. Ha? Anya sakit. Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya. Kat anya kanu ti remedyo na dayta. Agpakimo ang... Anya. Nagastos dayta. Kat anya ti kuno ni nanang mo. Agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na imbag ti inam. Busy ah. Irupot mo ton, dagiti kagawam. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, Nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitde ata nag-awid kan. Saan ang maiparbagdar aramidin yaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramidin yaw. Nanang, Sinaam kitden dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. saan, Nanang? Manipod intulod nak dito lugar tayo. Jakon makontak apulos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawam. Mabain ako, Nanang. Ay pagbainam. Kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, Nanang. Ano kaya't mo? Kuyugan ka, anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyak, amaawat na kamaninday jay, anak. Imayak.
Taumayak agkid daw iti pamakawan ken kalino. Pakawanan na ko, ma. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko ken ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sana bale. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na ti kamsat ko. Si Mayat direk na. Napigsa ko na ka na yun. Isungit ha. Siyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga asawa. Nagasataktakas kan ka tinagbalin nga asawa. Ay ayatan ka, Lino. Ay ayatan kamit unay. Biyag. Di tao. Rita, huyuga ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am Ije Airport inton bigat. Di ka sumuro? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manindag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod. Tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumuro ta kin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang ti makatawan, Ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wan, mabisin ako na. Tinasayat, manganta pa Ami. Dumagasta iti may sa restaurant. At iti kutsara kan tinidor mo, Ami. Di imak, Sir. Apay pinagpatan niyo. Nagpintas ka, Ami. Kasta unay apa ng putput na ginakulap ko. Sanak parparangan. I love you, Ami. Nukayatin na agbyag ka na namay. Itid ko Ami nakasapulam. Sir, Saan lasi ka titulunga. Agraman pamilyan. Mayat na lakit ti. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso sige. Ikan ka iti kundaway mo hagpanunod. No ti asawak ti pampanunutem, awan ti pagdanagam, taday jabrod. Baruak manan, no awan ti asawak iti na. Ulitek, ay-ayaten ka, Ami. No aklunak ni Sir Mauro, adun ti kwarta. Magatang kunto amin na kayat ko. Ninginaan akawas, gadgets, kan maikaktupay ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni Sir. Ha? Apay ka no? Diya ka mo. Maban ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na, Rita. Nagdurugam idi rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ha? Ay, kuha, ijay salas. Diyan kung simrak dito sila na taamangan numalukag ka. Anya? O sige, tagrubata. Ni, papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, nakaw. Uwan tatang. Apay, di makalaya ti swildaw. 5,000 pesos mo ti awa mau. Kuha, bimali ak ngamin tatang. Ay, awan to maswildo maun. Kabinalim mo gaya main. Ayos laang tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito balay. Tainton agawid ak iti sumaruno. Ikang kayto iti paggatang yu iti yero. Tasukatan yu ti abot-abot ayero to'y balay tayo, tatang. Kaya't mo ti madaw na iti balay dito'y syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. Adamat dagiti nalaka a house and lot dito'y. Uray basit. Basta adapag yan na. O sige, mangkita to itinalaka a house in lot.
Tayo so ti regalo kan ka, honey. Agpaiso, honey. Basta para kan ka, honey. Basta pakaragsakam, ipahay ko. Agyaman na, honey. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak ti umawawag. Sung batak biit. Amom, friend. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag. Si kanto lakit niya. Kasanungay no maamon ni Madam Ter aramidan niyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibagam rita. Manjak mo't Jak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka kadiagdanag. Amok tar aramida. Oo, teta. Pinatgal kong tikita mo. Magustuhan ka di madlang, honey. Wow! Nagpintas abalay. Sana dakkel. Ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey. You're welcome. Gayam ko ti aking palay, tita ito'y. Iso, nagtawarag. Agyaman na, honey. Promise, di kanto isukat iti sa bali. Si kalaang ti ayat na, aging gatong palbiag ko. Si kalaang tinangibagaak iti daytoy rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbuta nga talaga Ter aramidan. Putdam ko man ti relasyon nyo kan ni Sir. Amumot nga da asawa na. Diyay kumabaro at ipagkirelasyon na. Rita, practical ti biyag itan. An-anwam ti baro no awan mat kwartana. Kas makita mat friend, adan balay ko. Ay na, sumapol kakit di matan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akid dawam. Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko ma. Basta saan kayo ama booking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, honey. Mabutangak ngagmay-may sa dito'y, no kasi nga awan ka. Tabisi ka mat itinegosyo mo ko, ha? Ay, sige, tagasapulak iti agbalin na kadikadwam dito eh. Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, honey. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakis ita. Wala niya. Sige, tagasapulak. Kun diyak kaya ti saan ko nga am-am mo. Diyay am-amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, honey. Sino nga ron? Mga nod na may rekomendam, honey. Ni Rolly, jay driver mo iji balay mo. Anya? Di mat dua dagiti driver mo. Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito eh. Basta ilimod talang ti amin ka data. Tapno saan ta madaksan, honey. Rolly, agsagad na ka tamayakar ka iti pagtrabahoan. Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo't lang ti trabaho mi jay. Ni, asino ti maniwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito eh. Kuha. Awen, tadituya kun nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito eh. Ora siyak. Dito yung ti pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mo tagbalin nga amon ta dito eh, Ami? Saan pa eh? Tawan da dito eh. Adda amin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kat asino nga rito eh, maniwak nga eh. Katsyak numapanak makitsenda, Rolly. Dua talaang nga da dito eh. Ngamno da duma, umay dito ni Sir Mauro. Anya? Honey, agawid ako may ijay lugar mi. Inaksarungkaran ni tatang ko. Kasanungatan. Sa pada seminar ko italawas. Saan ka makuyog? Okay lang, honey. Adamot ni Rolly ang driver ko. Sa bagay mo't gindi Kin may sa, liklikan tati kanayon nga agkuyo, gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam ijay abroad. Gusto ka, honey. Sa nabali, takanayo nakmad nga umay dito'y balay mo. Han,
Awan balon ko nga agawid. Awan kwarta ko. Sige, sige. Ikan ka, honey. Hotel mo tayo mayan, Tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Rolly. Ha? Kunak man no, agawid tayo, di balayo. Intong bigatan. Kaya't kuntagi na na. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, Ami. Una, tapno makatipid. Uray ko man, duwa ti kama dito eh. May sama. Dito yak langin datara maturog. Saan? Umay ka dito yung kama, tagabay na. Ha? Rolly, nabayagin na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kunti agaram. I love you. Ami, anya ka din dahil may bagbagam. Agkatrabawan ta. Apay, dakas ka din no agin nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo ta? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya. I love you, Rolly. Akinlugan iti inosaryo anak ka. Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na. Nasingpet ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pay laang iti makalawas kin ni Rolly ditoy, tatang. Kaya't kano ni Rolly ti agpasyar ditoy. Ay, ibaga man ti agpaiso anak. Nobyom ka di day jay arulay. No ibagak awan, kaya't yu ka di apara kanya. Nasingpoy laki day. Apay kindi na jak kayat. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa nga agkasar. Adayo pa'y ama pasamak dayta. Ayun, ati kwartayo, tatang. Nagsweldo kan? Uwin, ala, idulin yung dayt na. Tapno adda paggatang yung iti abastoyo. Kan gayam, iti pa nagsubli ijay syudad. Sumurot kay to, tapno makita yung ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ijay syudad? Tatang, basit la balay, ngam cute. No kayat yung agnaod kayon ijay. Ado dagiti mula kending weng ko dito. Jak mapanawan. Agore ka. Nangalami ti gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amon, tadi yung la maawatan. Online apustaan day jay. Nagsuplitan na dyan syudad, Ami. Ang mga nung sapulan na tani, sir. Saan? Tamakalawas ng awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyar takit di. Adda matlugan ta. Mapanta iti kayat ta ang papanan. Siyak ti makamu iti amin. Rolly, naragsak ka kadimit laan. Kwa? Rolly, adda na pasamak iti nagbaitan ta. Ngam, kasla di nakpayla ay ayatin. Pasensya ka na. Nga maging kayo ta. Kasla makmakla atak pa ilay ti aramidam. Nagado pa iti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamot la iti sweldo ko ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Mala, agrubat takit din. Tainta agpasyal. Imbaga kon kinitatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbagakin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Kaamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Rolly. I love you to, Ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, honey? Maya, nakaragragsak ka kani. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay nga ron. Ato iti kwartam. Nangirura kiti kwarta iti bangko tapno adabos musam. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly. Gumatang ka iti kawas ken sapatos mo. Saan? Jack mo't agdaw-dawat iti kwartakan ka. Basta alaang mon, taintan to ag shopping no madamdama. Urayin ta arumar ni Sir Mauro, sa tanto matrumar. Nangalam ka di manan iti kwartam. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amuan no paggapgapon ti kwartak. Awatam kumalatan ti anyaman nga itud ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly.
Ada napasama kita nagbaitan tami. Nagkasarta ko man. Tapno maarami dati kay kayata. Saan pa'y? Jak pa'y nakasagana, Rolly. Kaya't ko pa'y tagpapas iti kinabalasan. Mami, sali no tayo mo. Ha? Ay, mabiit lang nga. Ay, ayaban nak ni Sir. Manipod adda kami dito'y kanyami. Kilahat nga imano ti kwartana. Papayakas jay. Tunggal adda ni Sir dito'y. Nakakulong dalat ta ni ti silid ka ni Sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro kanyami. Rolly, nakita kayo din namin san ka ni Ami EJ Mall. Naka-holding hands kayo, mat. Kwa? Ibagaman tagpaiso kanya. Adda ka di relasyon nyo? Kwa? Jack ilibak kanita. Adda. Agam, saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, jak dadadaulan ni Ami kan ka ngam masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubok ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami. Anyat kaya't mo asawan, Rita. Anya ka din nagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. At asawa ni Sir Mauro. Apay kumaamakirrelasyon na kankwana. Ibagam tiyag pa iso kunak. Agsinatan no di mo aklo ng tiamin. Sana, di na kumamit sinaan, Rolly. Among no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagam nga rod tiyag pa iso. Tabarang mapakawan ka pa. Uwan, ngam sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilyat. Isumot lagayan nga ti kwartam. Ken adda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da ito'y. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaed dito'y. Anyan da ito'y anaamwak. Ami. Agawid ako ni lugar mi, Sir. Inaktulungan ti amak nga agtalan, takaasimat. Apayin, naumakan nga trabaho dito Rolly. Saan mat? Agam kahit kula tulungan ti amak isay, Sir. Lakay mo't ngaminan? Sige. Sige ti maka mo, Rolly. Agpasapo lang nga ro, diti kasukat mo. Mauro, aday pa ka. Katsapay lang kumata maawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalinak akabit itiag na nayon. Kayat ko kumamat tay mabukudak tiag balin nga asawa. Kabukbukutan nak mo. Aday jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawid dito Pilipinas. Basta, nabanuga kon Mauro. Kayat ko kumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay akas tati bagmagam. Apay, ada nang iso katam kanyak. Awan, nga maumuma akong iti kastoy a sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Tanya nga ron ti kaya't mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Jack ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanyak. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga rodan. Di mat, balay ko da ito Mauro. Apay panawan na. Siyak tinainagan iti da ito balay. Iso nga awan karbengam amang tagi kuwa iti da ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Ket awan na pulos ti ala makagawaam dito. Takwarta kamin tinaigatang ka na kita. Ket di ka matanagan. Siyak pabayadan na kita inted kukun ka. Ala, pumanaw ka. Hello, Ronnie. Sa dino ti ayan mo. Agkasarta ko man. Tapno agdan natan. Lading itak. Ngem, lipatin na man. Sorry. Ngem, awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Nagsina kamin kin ni Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka langan iti sa bali nga ayatam. Sige, bye. Hello, Rolly. Anyan. Ala, aganad kay ti panagawin mo, Ami. Agyaman na Krita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy, alam da ito eh. Basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na Krita. Nagsingpad ka kanya. Masyanak namin o talaga kan ka. Kat nasaya at ata nakaamiris kan. Wan Rita, mga baruanan ako.
Jakon ulitan tinaramit ko. Ti amo, bumakna nga kon babaan kin ni Sir Mauro. Ang nagbitut. Ala, nasaya at kit dita nakapanunod kan. Kat sininaamon ni Sir Mauro. Di mon inure adakdakas pa iti mapasamak. At dapay kundaway mo ang ngalintag iti nagbitutan, friend. One friend, kat agyang manak kadagiti pamagbagam. Biyag ti tao. Pagawid tayo di lugar ni Hani. Tayam amo kay ti kakaisunang anak ko. Sige, honey. Kayat ko. Kat, kasano ti anak ko? Ikuyog ta ka di? Una, tapno kita damat iti anak ko. Anak, isunin na naman Janet. Tagbali na may kadwa nga inam. Hani, isu ti bagbagakan ka nga anak ko. Ni Nathan. Agmanuak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Iso mo ti anak ko. Ni Meryl. Nice meeting you, Meryl. Kastamat kan ka, Nathan. Manong ko na iti anak ko, Meryl. Ta inauna iti makatawan nga iti sika. Kasta ka di? Alan anak, ingkagida sa rin. Nabisinan kami ang nagbiyahe. Anak, plano mi ti agkalay sa akin ni Nana Janet. Okay kadikan ka, anak. Tatang, numay pa man iti pakaragsakan nyo, nga ramidan. Suportado ak kada kayo. Agyaman na karot, anak ko. Nakalpasa ko ninti panagadal ko. Tilangan pa nag-board exam ko ti sumarunong aramidan. Iswati bagi yung ti panunutin nyo. Agyaman nak, tamawatan nak, anak ko. Naragsak ka ka di iti kadam di ti lugar mi, Hani. Juan Miller, maawat nak ti anak mo. Kas may kadwa nga inan. Nasingpot ti anak ko. Mawatan nak na ijay. Naimbag lakit din, tagpadadaan na singpot iti anak ko, Miller. Wan nga ron, isuan alaing ti Diyos. Ngamin, amo na nga katunusan dagiti anak ta. Isu adata ti pinagtumpong na. Kablawan kayo tinaragsak pa nagkalay sayo, tatang. Nanang. Naragsa ka pa nagkasaryo, nanang, tatang. Agyapan kami anak ko. Agyaman na Meryl, anak ko. Nathan Barok, man nakaawat kayong anak mi. Saan kayo ang nagbalin alapad iti panaginay at mi iti amayo? Nanang, idi pailangan na awat ko ni tatang. Amo yun dayta, saan ka di? Ura siya. Awan problema kanya. Tanuan niya ti pakaragsakan ti ama. Suportado ak. Saan ka di, tatang? Oh, thank you, anak ko. Talaga nakasingsingpet ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Ipatpatag ka mat, tatang. Ikarimi iti inayo. Adin tumapunas ti pamatag mi kada kayong anak mi. Da kayo lata ti kapatgan iti biyag mi. Saan ka di, Hani? Wan, pudno ti imbaga ti amayo. Ay, tatang, ningarod na nang ti arakop niya. Da kayo ti rumbang nga ginarakop. Wala niya. Umay ka, patpatgan nga asawa. At apay nabati nga urnong tahani. Pagrugyan taray jay. At ay bagbagati kabsat ko apakanan ni sentro. Bakante ka no? Kat no kayat mo, datanti mga bang iti dayjay. Kat bayat ano pa kanan? Tamok matasaan la asyak tinalaing agluto. Uray si Camiller. Naimimas pa iti luto ka ngam si ka. Alawanan. Si Kaman tibidan. Ang apay anabakan tiyan day di apakanan. Amangan mat no awan ti customer amangan ijay. Iso apim manaw ti sigod nga agab-abang ijay. Saan? Ado ka no ti mapanmangan ijay. Iso na lang tanagsakit ti sigod nga agab-abang. Kapampanaw na lay din namin sa nakalman. Ha? Kasta ka di?
Ni ka timing nga rod ano kasta. Una, saan ka no pa nangina ti abang iso amayat. Tumaala taday di apakanan, talaga apara ka data. Kumusta ti panagripasom para iti board exam mo, anak ko? Medyo narigat. Angan patsyak akabalak day jay tatang. Wan, ano sam? Tapno makapasa ka. Kaya't maipakat mo lang ti inadal mo. Ken buyo gamit ti kararag. Tapno niya po Diyos, timangtad ken ka iti sirib ken laing. Uwan tatang. Talaga jak agliway nga agkararag iti Diyos. Sayang mo ti inadal ko. No jak maipasa di board exam. Nariknak, no kasano ti rigat yun ang pahadal kanyak, tatang. Di bun panunutan da ita. Tigit di panag-examin mo ti panunutam. Pagrebengak ti magpahadalkan ka. Ta anak kaket nga ron. Nanang, nakastruk ako niti trabaho. Ha, talaga anak ko? Ay na, nagsayaatan. Makatulong akmatan kada kayo, nanang. Tatang, good news! Adan trabaho ka. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Agyam anak tatang. Maipakat kung tinadal ko. Inakagtrabahon, tatang. Sige, aganad ka, Merel. Sumaruno kami tumat kanina nang mo arumar no madamdam Ang kuyog tan, Merel. Rumarak mo tan. Ay, nasasaya at pay. Ala, itulod mo pa yung umunan ni Merel, Nathan. Sa kan tumapan agtrabaho, Wayne. Uwan tatang. Talaga ka sa tiraramidek. Ala, inta agura yan iti tricycle apagluganan ta, Merel. Tatang, inkamin. Mapan kamin, tatang. Sige, agandad kayo. God bless you, anak ko. Rabiin, ngamawan pa ila dagiti anak ta. Itaman la narabyan da. Wan nga rod. Malagip ko gayam. Di mo't agpada ti day of dagiti anak ta. Anyang aldaw itaya. Sabado. Huwag nga paiso. Awan mo trabaho da ita. Tagpada da iti aldaw arisdi. Ay, nalipata ka ti aldawon. Napanan ngayon dagiti anak ta. Apay nga awan da palahay. Panagkunap. Nasaysaya na ipudnutan ti amin kadananang kantatang. Merel. Anya? Nga, sa anak pa nakasagana, Nathan. Mabuti nga. Awan ti rumbang apagbut nga. Tanasing pat dagiti dadakkel ta. Nga, ti saludsod. Paburda nga ta iti ipudnuta kadakwada. Awan amok nga mali. Wanulapad iti relasyon ta. Tasaan tamot nga agkabagyan. Iso apat check apaborda nanang mo kantatang ko. Ket sigurado ang maragsakan da no ipudnutan ti amin. Anya jay kunayo nga ipudno yo, Merel. Nathan? Tatang. Adan nagkinaawatan mi ka ni Merel. Anya? Anya? Agin inayat kami ka ni Nathan, nanang. Tatang. Kat, andan napasama kiti nagpautan mi. Tatang. Di magpampanunot. Kasla kay agkabsat. Kastakit din tinararamid yo. Tatang. Dakas ka din no nagkinaawatan kami ka ni Merel. Dakas para ka na kami itinayo. Uy, di kay ka di marugit. Agasawa kami ni Tina Merel. Sa ita, agasawa kayo mo iti anak ko. Diyak kayat ter aramidan nyo. Di kay laagbain iti kastang aramid nyo. Agsina kayo. Nanang, kasano Basta agsina kayo. Pumanutan dito'y nuday tate kasapulan. Tapno mayadayo kalaang kininaitan. Di kay pumanaw, Janet. Kasano akmutan ngayon no pumanaw kan? Sige, tatang. Nanang. Siyak lang ang ti pumanaw. Nathan, panawan na ka din. Sorry, ha. Ngamjak nga mininamnama ay maiparit gayam ti relasyon ta. Iso nga umadayoak. Tapno awanan ti riribok. Ang sapulak iti trabaho, iti adayo a lugar.
Nathan, kasanaw ako no panawan nakmatan. Kaya't ko ti makalipat. Isama pa na kiti sa bala a lugar. Tayo ti pagtrabaho ak nanang. Tatang, Saanan ang masapul nga umadayo ka. At ang trabahom dito yan ako. Unmat ngamin, Nerel. Pimanawan ni Nathan. Sa ita, pumanaw ka mga aging ka nga ada kiti dayto abalay. Sana ka makalipat. Gapo iti sa mamarikrik-nak. Iso kayat ko ti umadayo. Tasapulak tigasat ko iti sa bali a lugar. Kumusta nga tan dagiti anak ta, lakay? Manipod pimanaw da. Saan dan anagaw-awid apulos? Wala nga ron. Kailiw kunti anak ko. Kailiw kumatan jay anak ko. Sigun ka ni Nathan. Makumikom ka no iti trabaho na iti lugar anapanan na. Agpada da iti anak ko. Kastamat latimbaga na kanyak, idi mahang. Busy ka no iti trabaho na. Naibaglakit din ta nakailiw-liwag matlang na iti anak ta. Wen nga rod, kat sapay kumata maawatan data dagiti anak ta. Saan ko mga agsaksakit tinakam da kadata, lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Agawid akin dun may alawas. Ay kat nasaya at launay, anak ko. Sige, urayin mi ti panagawid mo, anak. Sige nga ron, nanang. Tada para midak. Bye. Bye, anak ko. Anya, masikog ka ko ng Beryl. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko, ma. Nailaw anak iti lugar ang nagkapwak. Oh, sino ti ama ti sikog mo? Kwa, intarayan na kun. Pimanaw apaman an amwan na masikugak. Anya, unay kamatan anak ko. Nagtalakakan ka. Ti amok, nanakam kan nalaing ka. Ngam apaya kasta tinapasamakan ka. Apaya nagpaloko ka. Pakawanan dak ko, ma. Ikarik, bumawi akto apaman na makapagpasngayak. Ala, husto day ta na panagsang-sangit mo. Aklo na mong tigas at anak mo. At datamat-amang tulong kan ko na. Uray awan amate sikug na. At data amang ipatag iti apo ko ta. Madilang amin tinakam ko. Nalaing ti anak ko. Nanakam abalasang. Ngamno apay ang nagpanuko. Apay asaan ang nagpampanunod. At dapay gundaway na amang ilintag iti nagbindutan na. Ubing pa'y ni Mirel. Iso di ta mo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Bakit? Uwan matkit di. Gamsayang. Tadi daman lamay kasar ti anak ko. Agpas nga'y abalasang ni Meryl. Ay, nagtaer ito yung apo ko ta, Janet. Un nga ron. Maladaga pa'y lang. Ngumadlawan anataer. Nathan, tiimpanagan ko iti anak ko, nanang. Tatang. Nathan? Nagaduanagan. Apay Nathan pa'y lang. Uwan mat nga Merel. Ang mga no'y baga nagiti tawa putot ni Nathan ti anak mo. Takas lain junior mon. Basta kasta ti kayat ko. Naipanagan kong dayta iti anak ko. Hello, Tatang. Agawid ako ni Timabiit. Anya, ay nasayat mo kasta. Agbakasyon ka? Nagikata ko ni ti trabaho ko dito eh.
Isungag subliak iti sigod at trabaho ko dita lugar tayo, tatang. Aniya. Ala, adakan ka na ita. Aywan. Adamat ni Merel ditoy. Naganakan. Intarayan ka mo tinakasikubkan ko na. Ha? Kasta ka di? Sige nga ro, tatang. Agimpaki akpay. Agsarita tayo to dita balay. Apaman ang makaawid ha. Sige nga rod, anak. Bye. Ay na, nagtairan to'y apo ko yo, tatang. Wan, anak ko. Iso na lang ta pinanawan mo ti ama na. Pinagtalikodan na mo't ida iti inana. Ha? Ang amsa na bale. Ato tayo mo't amang ipatag iti anak ni Merel. Saan ka din, Nathan? Uhun, tatang. Tulungan tayo ni Merel, takaasimat. Nakasingsing pati anak mo, Miller. Manipot si Mangpet. Ison ti kanayon amang ub-ub pa kan mangpatpaturog iti anak ni Meril. Siyempre kasla kabsat nan ni Merel. Iso napatagmat ti ubing kan ko ana. Masyan nga min ni Nathan iti anak ni Merel. Tana istorya ken ko na pinagtalikudan ti ama na ti ubing. Ay, naimbaglakit din tada kayo kininatan akadwa amang ipatag iti apo ko, Miller. Tuwa sino dagiti napatag kada kayo ka ni Merel. Napatagmatan kada kami iti anak ko, hani. Gapo tayo ayatan ka. Ay, ayatan ka mo't, Miller. Mala, intang ron agdigusan. Tama nga numala daw tayo ti papananta. Tatang, jak sumrang iti trabahong ita, tao awerak ni baby. Sigurado ka? Uwan, tatang. Nagpakada ako ni iti boss may. Nathan, ibagaman ti agpaiso. Kasta unay nga minti pa ng tulong mo ka ni Merel. Abay, adda ka di malit nagkinaawatan nyo, adwa. Ha? Ne, awan mo, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Ken linipat minday di arik namin iti tunggal maysa. Nasayat no kasta. Naalas nga minakita anak ko. Uray saan kayo ngagkabagyan ka ni Merel. Naalas akitaan no aginayat kayo. Tagasawa kami nga rod iti inanan. Uwan, tatang. Amok akontra kayo iti dayta. Iso nabayagan alinipat mi dayta ka ni Merel. Agyaman nga rod, anak ko. Rumor kami bit ka ni baby, nanang. Anya, papanan nyo. At alamapan ko gatangan ng J Plaza. Ikuyog ko ni baby. Tapno makarelax mo't ni Merel. Ay, nasaanan. Di mon ikuyog ni Balong. Mabiit kami lang, nanang. Agsubli kami adagos. Bangar kilaak iti tricycle apagluganan mi. Saanan ko nakmat. Ala, yagmon ni baby. Di mo na ipartakan ti agpataray, manong. Sa anak mo't ngagdardaras. Di ka gubertik! At namasama talugan! Apay aklat, panang-panang mo kada kami, anak ko. Apay. Miller, di ka unay at latingit. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Nasakit di papanawon ti anak ko, Janet. Jay anak ko, kasta unay ti panagsangit na ijay silat na. Ala, ingka kitaan ni Merel. Kasano kami ni ti anak ko? Tawan mo to ni Nathan, nanang. Nasapa na ulila ti anak ko. Anyat kayat mo asawan, Meryl. Uwan, nanang. Tatang. Aklo na kung ti kinapudno. Ni Nathan ti ama ti anak ko. Anya? Inlimad mi ti amin kada kayo. Tamo mi akontra kayo iti relasyon mi. Idi pimanaw kami. May sa lugar tinapanan mi. Kat
intuloy mi ti relasyon mi aging ka nakabukal kami iti anak. Kat iso ni baby. Ipudno mi kumanti amin kada kayo ngam jay matan tinapasamak kan kuan. Ti apo ko kaya. Umay ka man po. Pakawanan na kami. No linapdan may ti relasyon nyo iti di anak ko. Merel. Maawatan da kayo, tatang. Iso adi kay madanagan. Saan kami ang nagimulay ti sakit tinakam kada kayo? Ang yaman ha. Tanda to'y apo ko. Kapangalaglag ipak iti di anak ko. Ang yaman ha. Lolo, kuna ni Mamik, karup-rupak kanon ni Daddy. Una, naitan na po. Karup-rupam launay. Iso asik ha ti little Nathan ita. Ay, gwapo ka di Daddy? Una, guwapo akas ken ka apo. Agkakaingas kay nga rod. Di agpada kayo agwapo. Ay, nakpay gaya magdigos, Lolo. Sige apo. Diyos ko. Agyaman naktaim paay mo kada kami ti apo ko. Apakalaglagi pa iti di anak ko. Ket di mo ko mabaybayan. Tarabayam iti sa dino man apapanan na, apo.